chibai le vek ule kan channel min lo thlir saka min lo ngai thlak sak tu zong zong blue sky mi zo channel a kan lo lom le vek a cheu khunga in like le subscribe le comment te kha min lo ti sak sham turin kan ngen cheu ne tun tuma chuan kumsang kha zakwa somre puruk kuma India rama mi pano pang pakhat bodan le awa vaidan te aboba tanga kumsom ni panga a chhungte nen anim mu chwa dan chanchin mak tak mai le ngai num tak mai hi ngai thla hawang o India rama mi pano pang kumnga mi lek sheru manshi khan hnu-ah sharu birli tia sha zui tak bodan chanchin sharu birli hi India rama piang Australia sumdong le kabujak tu ania kumnga mi lek ani lain achin share lava bovin achhungte nen anin thina Australia nupa pakhatin anfa ata na lain an enkol seiliana ma se kumtam tak nu kumsom ni panga aliam hnuwa Google article tlangin apian na khwale chhungte chu zong thuak le a chumi hnuwa achhungte dik tak nen anin hule ta ani a chanchin hian khovel deng chuakin khovel media a ngai ven a hlo hle a abik takin Australia le India a chuan ngai ven a hlo zwal hle ani athil ton chanchin aziana ilong way home ti chu kumsang ni som pathum khan Australia a ti chwa ania kumsang ni som pali khan khovel puma ti chwa le ania kumsang ni som puruk khan a chanchin chu lion ti in film a siam ani boka he film hi Oscar nominate film ani a he film a hian Sunny Power le Dev Patel ti chu sharu angin an changa Australia mi ama enkol tu tinu pa John Berly le Sui Berly tinu pa angin Dave Weham le Nicole Kidman ti chu an changbok sharu Berly hi sheru manshi khan ti mingpu in kumsang khazakwa somre pakhat khan Madhya Pradesh a Khanwa ko puibul Ganesh Talaya apianga anu hi Hindu ni in apa chu Muslim ani apa hian building contractor na athok thina sharua kumthum mi vel ani lain apa hian nupui dang nein an chung kwa chu akalsana anu hovin an khusata chutiang ani awang chuan an chung kunun chu abuain an khusak ahar sa chhauta leya anu hian dan anga in thendil na athelu du lova afate enkol tur hian in sakna ate na athok thina ma se afate chom zo tur chuan chutianga a hlo chwa chuan adai seng si lova school kaltir po atan chuan ahar sa tak zata hei wang hian saru te unaw hian lekha anjir mu malme ulo ani sharu hian u mi papa ni gudu le kallu tia kote ania an unaw hian twal chung rail station le market ate eile in tur le poisa te middle kwalin kutan do thina saru chu anu chuan an thenom te nena ei tur dil turin bom kingin akal kwaltir thina a u gudu hiam hetianga rail station le bazar vela kuddo ba ka hiam restaurant na ti thlengsil le rail pindan phia fai na te thokin a in hlo thin boka saru le u naw te hian twal chung rail station a bu fai le ei tur dangte an ru khom thin ba ka mi huana theile thlai chi sang sang te pu an ruk sak thin boka tum kha chu a u gudu hi rail station a toothbrush le toothpaste zwara awa kwal chu naupang na tho phal lo na dan bo chiat na awangin man na nia he dan hi hriat angin naupang te hum him na tura ruwa man na dan siam ania gudu hi ni engemaw zat chu tantir ani kumsang khazakwa somre paruk khan tlai kha chu a u gudu chuan kanwa atanga khuthanglam kilometer somsari vela hla burhanpur ko puipan tura rela chuan chu arota anaw kumngami saru du lo chung chu ashwai luya anrel chuan na chuan burhanpur athlen meu chuan saru chu achaw hle maya rel pindang chunga sit pakhada chuan amu hila gudu chuan anaw chu ama lo ngak lok tura ti in akalsana reilo te a lo kirle atiam boka saru chuan awu lo ngaka ma se rei tak anga nu po chuan
alo kir thei te reng lo maya zan rea hun aliam zela khwa alo war ta hiala a u gudu chu alo kir thei chuang lo atopa chuan saru chu atla phangin amang ang tak set to a u gudu chanchin reng sha tur a thei si lo khatia gudu an anaw akal san hnu luk khan gudu chu rel dang tlanin asua achil lum hi alo ni a nga khlel tak alo thlir reng tu anaw saru hne na kir tur a to si lo saru chuan a u chunga thil thleng chu engma ashilawa mang ang em in a u lo kir hun chu a ngak plok ringot mai ani chutianga alo nga ngot lai chuan station a chuan rel dang alo thleng le che a u gudu chu rel lo thleng thara chuan a chuang ni in angaya rel pindan ruak pakhata chuan a chuang kai ve tangota a u naw pa chu aron kal nge be sein alo ngak le ta a nga na lama chuan amu hil ta a han har le meu chuan a chuan na rel chuan ala hriat ngai reng lo na mun apan mek hi alo nia naupang kum ngami lek saru chu amang ang zwal tak zeta atopa chuan rel chu station te naw deuh pakhata ading ta chuta chuan saru chu rel atang chuan chukle mai a han tuma ma se kongkhar chu a hong thei tlat lo rel chu atlan chuak le tan ta rei tak chutia khoilam nge apan ti po shilova rel a chhuah hnu chuan atopa rel chu kolkata West Bengal Howrah rail station lian taka chuan ading ta mi pakhat hian a chuan na pindang kongkhar chu aron hon chuan atlan chuak ta ngala ma se rel atanga atlan chhuah chuan a omna lai hun chu an khwa atanga kilometer sang kha zanga zeta hla a ani ti reng soru hian a hrethiam phak lo naupang ata chuan khoilam nge an khwa le an in lampan na ti po ngai tua na chang shilawin an in lama kir le tumin rel sang chuan a chuang tangot chela ma se a rel chuan na te chu khopui pon lam line na ni awangin rel din hnuwa rel danga a chuang le mei zela chutianga a chuan na relin khoilam nge apan ti po hrethiam lova an in lampan tur ni a in rin rel rem chang pianga chuan a chuang kwala a chuan kwal hnu chuan a topa Howrah rail station a buk chuan akir le ta car khat emo car ni emo chung vel chu station chung le a che vela te chuan thaphang le mang ang em in awak vai ta eitur a hmurem chan piang mi paite charkho min a china station seat nuaya te riakin amu hila ari da tram le tuk chu ko pui chunga te kalim eitur azong kwal china kolkata ko pui kong puya ni tam tak chung na mun nei lova awa awai nuwa rel na thok pakhat hian a hmuwa chupa chuan eitur le in tur te pe in riana tur mun te a ko hmuwa ni khat chu chupa chuan saru chu a thiam pa hne na ashwaya ma se mi pano pangkum ngami lek saru chuan thil enge modiklo a omani ti a she thiam tlat meya chu vele saru chu a thei to pa chakin atlan chita anron zuya ma se abibo thei ta shama saru chu atopa chuan mei chitlei rol pakhat tanisa chitarji hian a hmuwa police station a ashwaya naupang bo ani thei thu police te hne na chuan a report ta police te chuan saru chu naupang ngai sak tu nei lote enkol na hmuna an shwaya karing muzat nuwa India Society for Sponsorship and Adoption son ania chuta thoktu te chuan a chhungte zon chhuwa sak tumin ma an langala ma se saru chu apian na khwate an han zo chuan saru hian apian na khwa chu shilovin a soi thei ta tlat lova heiwang hian official takin naupang bowa puan anita ani kumsang khazakwa somriat pasari September thla kham July hmuna an omna atang chuan Hobart Tasmania Australia Berlin upa pakhat hian an fa atana an la heti chung zong hian anu kamala munshi chuan afa pa pahni chinshar lawa bo te chu alo zong ve reng buka afa pa te anin lama an holo atanga kar tam vak lo hnuwa kham police chuan sarua gudu ruang chu rel kongbula mo ani thu an ron shila
Burhanpur station atanga kilometer khat vel hla a rail run tlanin van doi thlak takin achil hlumani ti te an ron hrila afa pano pangjok saru ero ingtin nge a omti reng hria tur a omlo thung afa pano pangjok saru chu na takin azonga rail mangin mun sang ate afa pazong chuan akal kwal thina ma se mu ti ni anei thei chuang lo saru chu aladama engtika emo chuan alo kir le emang ti be se na nein churil rupu chuan a infui so thina kum tam tak nuwa chuan afapa kalu ale anupui fanau te bula burhanpura ai chuan saru adam taka alo kir le huna aron zon muol samjok nan ti in anma ni khwa ganesh talaya nge chu athlangta a khatianga saru chu hobarta Australia lammi chung ko pakhatin an lakta ka kham an bula chengin akhosa chhota a ama latu te chu nu le pa a aneya heng anu le pathar te hian ama saru ba ka hian India mi tho mantos tia ko chu fa atan an laboka ani chu saru u na pa alo ni ta ni saru hian English azira reilo te a hindi tongpo a thei gil zui tameya Canberra Australia International School sumdon na le khwal chon lamte azira puitling ani hnu thleng po in anu takle apian na khwa te chu englai ma in a thei ngel ngai lowa zon chwa dang kong adap renga kumthum vel je chu Google Earth satellite thlak mangin zon na athoka Howrah rail station atanga rail kong chwa dan te chu uluk takin azir thina anopan laya Burhanpur rail station chevela thil langsar omte chu aril ru mitla in angai to in achui kir thina ma se chu rail station ming chu bi horop atanga intran ani ti lo chu hriat anei tlem hle a kumsang ni som pakhat khan zan khat chu rail station ti takte pakhat anopan laya rail pindang hring chunga atan to na hmun asha reng thin ne na inmil em mai hi amuta a chu station ming chu Burhanpur ani ti te asheta a anopan lai atanga station ming bul bia intran ani ati thin nen a in mil hle maya rail kong marlam satellite in thla alak te chu a en uluk hle a atopa an khwa apian na hmun angai em thin kanwa khopui chu amu fu ta a ma se chu khoming kanwa ti chu an khwa apian na hmun nge ani ti ero a chuak zo to lo chutiang ani awang chuan an khothalak te chu muma sila atan chuan hriat ngai lo le India ram kho pakhat anga angai maya ma se chuti laim chu khopui chunga chuan athil hriat chian tak mun tam tak a thunga anin fiam thin na rel kong puibula tui khwa te po ala hra chiang em ani saru chuan chung athil hriat chian em na mun kanwa khwa chu ngai ven zui zelim Facebook lama kanwa kho group pakhat chu azom ve ta a Facebook group atanga kanwa khwa thalak te a han en chian hnu chuan apian na khwa ani mei thei ti rin na anei na sale zwalta a hunrem chang ma sabira India ram zina chu khwa chu tlo chhonge atum hetta a kumsang ni som pani khan India rama zina kanwa khwa tlo atum na chu ati hlo tling thei ta a an khwa kanwa khwa alo thlen chuan kumsom ni pangaliam ta a chin hriat lawa fa pabo nei chungkwa an hriat le hriat lo te azot kwal tangota anopan lai thalak Australia a hnu ami te chu chung ami zo te hne na chuan a entir zel boka twal chung mi te chuan reilo te a anu hne na an hruai ta a afarnu sekila le a unau pa ladam kalu te nen chuan anin hmule theita a tuna chuan school zirtir tu le factory manager te anlo ni to a khatia saru le gudu te achana wang khan anu chuan a u te pahni chu skula akal tir thei to hi alo ni a kumsum ni panga zet liam hnuwa an chungkwa an han imu khom le hi India ram le khuvel media te chuan na sat takin an cover nge ani anu le a u naw te chu saru hian zong chuak theima sila Hobart Australia hian a chhun zom ta zel thawa India rama achung te nen in biak po na mumal tak an nei theita a hetianga anu le u naw te nen an in biak po na tan hian
khati hun lai kha chuan a kaluwa thenom te computer an hmang tangkai hle thin ani sharu hian anu chu Australia a hruai thlak atuma ma se ama sharu hian hindi tung athiam to lo baka anu chuan sap tung athiam bok si lowa chu wang chuan imbiak po na kunga har sat na om theidona chu mai baka Australia le India mi te nun phung in ang lo lutuk awang te chuan har sat na tam tak a om theidon nia ria in anu chuan India rama om chu adu zok thu asoya chutiang ani awang chuan sharu hian anu tan an khuwa a ngei chuan chen na in alei sakta zok ani hetianga anu le a u nau te azon chwa nu hian sharu hi India rama a chhungte tlo hian azin tafowa voisom ni chuang chu atlo to ani voi khat azin tum chuan Mumbai atanga Kolkata panna rail service Kolkata mela first class in azina kumtam tak liam ta thang khat lian zet kalta a awa vaina zin kong azole chu ashil hai thlakin alung len thlak le ani ti in asoi a chanchin le khabua ziakim a le khabu minga elong way home ti in ada a kumsang ni som pathum khan penguin Australia chuan anti chuaka chuta chuan kumngami ani laya abo tanga ator dante fapa atana lak ani dante le India rama achungte azon dan kim cham takin a inziak ani hei baka hian kumsang ni som parukhan heng anuna athil ton sang sang be chan hian lion ti film chu siam ani boka he film hi Grad Davis a direct ni im Dev Patel Nicole Kidman Dev Wenham Rooney Mara te chu achangtu te annia kumsang ni som paruka Toronto International Film Festival a khan 89 Academy Award ta nomination paruk adong nge a award ero alal lo thung sharu ani na role play tur hian mithar Shoni Pawar le Dev Patel te pahni chu an changa achangtu te awang hian Academy Award of Best Supporting Actor nominate an nge ani kumsang ni som pakwa April tha khan sharu hian apa chu anopan lai atanga anma ni kalsan tu ni ma se zon chwange tumin ma alamek ani ti asoi sharu berli hi Australia khopui Horbat Tasmania a akhosa a mipui ma a thu soi thin ni im sumdong le khabuziak tu ani boka anu hi summangin atampui rengbok ani achungte azon mu nu thlengpo hian sharu hian apa hi alamulo ani sharu berli hian nupui nei to in anupui hi Australia mechia ni in aming chu Lisa Williams ani a anupui hi anuna apoi mo hle a Australia anule paten anfapa atana anlak an enkol puitlin hnuwa Lisa nen hian intongin sharuan an chhungte le an chen na khwa zon chwa tuma a beilai khan theitop choin a buai puya atopa chuan Google Art mangin an khwa chu an hu chuak ta a online manga theitop chwa azon lai te khan zan khwa in sharu hi a ompui thin ani anupui Lisai hi anuna ta na apoi mo zia le achungte azon mu theina turata na atangkai dante atana athorim dante chu ale khabu ilungwai ho ma po atar lang ani